by blue, no point awarded, and warning to the blue wrestler, no point for cancel. Time should be back to 52 seconds. Biz ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Peter, Donaldbeck, Cambolotovic, Soynikov, Hirsa. The next match on the map be women wrestling, 53 kilograms, quarter-final, red singlet, Adrián Castillo, Argentina. Blue singlet, Lilia Malanchuk, Ukraine. The Mappy winner is Lilia Malanchuk, Ukraine. The next match be Grigor Roman, 67 kilograms, quarter final.
Yonik Suliani, Georgia. Blue singlet, Pupusi Markevi Chamay, Bulgaria. Monday winner, Zeynep Yetkin, Serbia. The next match on the mat A, Greco-Roman, 67 kilograms, quarterfinal. Red singlet, kilograms, quarterfinal. Red singlet, blue singlet, Batman, Kemo, Kyrgyzstan. The maxi winner is Razak Bashekev, Kyrgyzstan.